okuhle ukuphakama kwami kwabayingcwele boNyazi. Amen. Ngiyabingelela emakhosini asendlunkulu kodwa bezithi. Bingelela abashumayeli bonke beNkosi yamaNazaretha uNyazi. Ngiyabingelela abakhokheli beNkosi. Bingelela abaphathisi bonke bomsebenzi kaNkulunkulu weNABACHU weNathesa koyihlalo bonke ngezigaba zabo sikulesi siyingi saseningizimu eMampondweni South Coastal Region eThekwini. Nonke ngibingelela egameni elihle loNyazi. Amen. Bantwana beNkosi sebeke basho ukuthi ngubani. Khona ke wakhuluma Mshumayeli Ngcobo. Wathi le visit yalamhlanje izoshayela abangcwele. Amen. Amabala ngokuyeza umyeni. Amen. Mina ngithi bantwana boNyazi khona inkosikazi khona lapha eThekwini. Lo myeni esafika eyamfica elela amazolo. Kwakukhona lapha eThekwini ngoba kwakukhona lapha eMkhumbane. Amen. Ngalezo insuku wayelela amazolo. Yayisimbuka lenkosikazi lo muntu kaNkulunkulu. Yayisidabuka. Mhlambe thina nawe singayijoyine namhlanje lo nkosikazi. Ngoba yathatha isibusiso sayo sodwa yona. Yathi asambe umuntu kaNkulunkulu siyendlini. Uthutha amazolo ngiyokwenzela iparish. Thina nawe namhlanje bese siyayijoyine le nkosikazi. Nathi sithi namhlanje njoba ubuyile eBhombela wawuBhombela number 2 sicela ukwenzela iparish. Ithi mayibuka lensizwa eyayumndindi ingenabali ifika kulelizwe isho njalo iNkosi yesibili. Ithi mawuShembe fika kulelizwe wayingenabali wayingumndindi. Ithi efika ezweni lasezantsi ezweni lasemngeni. Ithi noma ekhala wayengenayihlobo ayizokhala kuzo. Ithi kodwa wathola nina naba yihlobo zakhe naba into zonke kuyena. Bekufanele sizame nathi namhlanje isobho elenziwa inkosikazi kaMdluli yenzela indoda yayilela amazolo isewuBhombela number 1 nathi silizame namhlanje. Sithi nathi Nkosi sicela ukuvuthulula leza ibusiso zokuqala wake walala amazolo ufika. Bekufanele itheku libe nje ngoba isiteji sokuqala efika la uBhombela isitimela samampoto. Isiteji sokuqala efika walala ehlane walala emazolweni. Kufanele kube nje eThekwini kube mhlophe ngoba kwaba unqamula ngenyawo eyobhabhadisa oshoba. Wanqamula lapha ku Brickle Road eSouth Beach. Lapha afika bhabhadisa khona ekhonjwa ngesibhamu. Namhlanje sizoqeda lezo bhama ekhonjwa zona esabhabhadisa efika kulelizwe. Ayibonge iNkosi yamaNazaretha. Amen. Kuthiwa isigubhu sikhala sasesinye enqamula noshoba eyobafaka olwandle. Wathi bephakathi nomgwaqo ku Brickle Road. Yabonakala insizwa yomema ibamba ngengalo yaka right yathula yaba yathi ngqi wawusuma umhlangano ngoba omncane. Lesithi bantwana bakanhliziyo kwakunefemu yezinkwa lapha izansi Brickle yakaBhomani. Yathi bantwana bakanhliziyo kunomntanamo sebanjwe umshini ingalo ibambeke khona.
yathi njoba bengibamba ngengalo bengibamba lo mshini ithi yathi mayidedela yathi batanhliziyo asiqhubekele usumdedela umshini ayisiqhubeke insizwa noma namhlanje sizothi angabe inkosikazi akamdluli kuphela yamthathe lela mazolo yamnika iparish nathi akasikhiphi iparish mhlambe namhlanje amazolo azoqeda usizi lomuzi wakho ozowakhipha namhlanje mhlambe umnikelo oqeda okwenza isobho ozokhipha namhlanje lizokukhipha osizini okade wahlala kulona ngoba lenkosikazi kwaba isibusiso sayo sodwa nje eyambuka yamthanda lo muntu wasezulwini owathi noma sekufika umyeni wayo umdluli owaye Mshumayeli esontweni laseChurch ithi baba nami umyeni wami uyasonta uzofika nje yayisihlala into kanhliziyo ngoba yayihlala noma kuphi nasentendeni yesandla yayihlala ngaleso sikhathi kodwa babengazi ukuthi ngelinye ilanga kuyoba mhlophe kanje ngoba yayivela itsheliwe mhla isidlo maNazaretha uNyazi isentabeni endala ubaba omkhulu uShembe isidlo wasidla kuNkulunkulu ngqo efika kuyena ngefu esiphethe ngetray ayithi namhlanje isivumelwano mina Shembe sengikuwe nawe Shembe usukimi ithi nganyuka ngumfo kanhliziyo ngehla senguyise wezizwe zonke khona ikhehla la ngakithi elagcina selakhe ngapha amapondweni kwakuthiwa ushinga wamadumbe wawe wangakithi Mshumayeli wehamba nobaba ongizalayo u23 khona isihlabelela lensizwa kaShinga yayisonta lapha ethempelini lakithi eNhlanzini ithi vuka uzokhele izibani sakho namhlanje ngizothunta amazolo mhlamba azoqeda usizi lwami namhlanje ngilethe ipharishe lalethwa inkosikazi yakamdluli uma eza umyeni eThekwini bekufanele iThekwini bemhlophe ngoba isiteji sakhe sokuqala salapha eThekwini namadoda abelungu akhuluma ngayo inkosi yesibili baye besuka lapha eThekwini ethi kufika indoda yomlungu yathi nayo inkosi lapha eThekwini babengazi ukuthi uShembe uzoba inkosi lapha eThekwini ithi nayilalela le ndoda ithi Shembe ngizwile ukuthi wena ubuthi sabantu abaningi ayisakhuluma ngomuzi omdala kungakenziwa ngakabi khona ebuhleni bamaNazaretha kungakenziwa kwaba kusha ngoba ubuyile uBhombela uyenza kube kusha amaNazaretha buke eNtabazwe kwenzakalani wena ukuphi ubuyile umnikazi bantwana bentsha yamaNazaretha asilibambe lemvangeli nathi silibambe kobaba sifisa nathi ukufela kulona amen ithi ufikile lo mlungu wathi nawe uyinkosi khona lapha eThekwini wesho khona la sikhona amaNazaretha wathi Shembe ngifuna ukuzofunda yonke into eniyenzayo la ngizwe into eziningi ekuthiwa niyazenza ngifuna ukuhlala lapha isikhathi eside nginibheke ukuthi nenzani ngasiphi isikhathi ithi inkosi yesibili kulungile uyohlala ubone kwenzakalayo uyohlala ubhalo kwenzakalayo ithi kodwa Shembe ngiyacela ukufika nomndeni wami ngoba ngizohlala isikhathi eside ngoba ngifuna ukubona ukuthi nenzani lapha ekuphakameni kwangakabi ubuhle bokuphakama kwakusesephakameni ithi inkosi yamaNazaretha esibili nguMashombe ithi kulungile uzohlala ubheke wenzele ithi ungafika nomndeni wakho ayikho inkinga ithi unkosikazi wakho uma ufika naye uyohamba uyohlala namanye amakhosikazi lapha eJamangweni
ithi nawe uyohamba uyohlala namanye amadoda lapha ekampa. Ithi mawunama intombi yohamba ziyohlala lapha esipholi. Ithi le ndoda yomlungu hawu SHEMBE ngihlukane nonkosikazi wami. Ithi uSHEMBE uthe ufuna ukufunda ukuthi kwenziwani sihlala kanjalo lapha ekhaya. Wayisuka naye lapha eThekwini. Ayibonge iNkosi yamaNazaretha. Kufanele nathi sizolikhipha isobhe lathi ishwa inkosikazi yakamshu. Kufanele nathi sowasusa amazolo nensizwa yomlungu yayivakashele lapha eThekwini eyayumkhuzi wezempi yesibili yavakasha ithatha iholide siyinqobile. Yayisizwa belungu ukuthi bayahamba bayephakameni baya obona uSHEMBE. Yayisuka khona lapha eThekwini lifanele iThekwini beyizinda sikaSHEMBE ngoba iningi into ezenzeke lapha eThekwini. Nabafane babelindwa uSolomon Mdluli okhawula omgqame kwabafana balapha eThekwini. Kusifanele ukuba lapha Mshumayeli. Kufanele lethempele livamazane ngoba indaba zikhona lapha eThekwini. Ayibonge iNkosi ngoba kuthiwa indaba zasuka yahle eMthandeni emzini weNkosi. Ngiyajabula ngoba ngiyayibona iNkosi ikhona. Amen. Nakhona zayiqale ngo-1906 ifika lensizwa ingakafika emhlabeni. iNkosi iboshiwe ifike mangibona indaba ezithi iyavuka naleyo ndaba. Ifike amabhune inikeza ukudla afaka uphoyizini bese ifika lensizwa ithi namhlanje ungakudla uphoyizini isho indaba ezitha. Ukhokho banayo iNkosi ikhona phambi kwethu. Ithi ngalelo langa ingakudla ukudla. Ithi nangakusasa afika amabhune ayinika ukudla. iNkosi afika lo muntu wasezulwini athi kuze namhlanje abawufakile uphoyizini. Kwakuyilo oseyisiqu sesihlalo namhlanje. uNyazi olosihola. Kwakuyilo simlindele naNazaretha. Uthi wathi lesebuza iNkosi ukuthi wena ndoda ubani othi njalo mangabe ngizohle ufike ungiyalela uthi angingazi. Uthi amabhuna ayisemcupha ayithi la izola siwufakanga uphoyizeni akwese ufake namhlanje sibone uzodla yini. Bawufaka uphoyizeni ifike lensizwa yasezulwini uBhombela isitima lasamapondo ithi bawufakile namhlanje uphoyizeni ungakudli ukudla. Ingakho sila sizothi nathi sicela ukufaka isobho Mshumayeli elafakwa inkosikazi kaMdluli okwathi ngakusasa esefikile umyeni wayo. Ngibamba lapha nalapha ngibamba isikhathi sengizokwehla ngiyazi insizwa kuyavuka lefu benzeni. Phela ukushumayela kuyathandeka. Ayibonge iNkosi. Kodwa ngifuna isobho sikushiye sonke la. Amen. Ngifuna sonke sikushiye iphalishi elizodliwa manje uBhombela number 2 emele uBhombela number 1 kungabi inkosikazi yakamdluli kuphela. Uthi mayisefikile umyeni wayo ngiqedele le ndaba ngishama shenjani ngehle ngoba itraki layishile kakhulu ngiyayizwa ifuna ukudlula nomthwalo iyongena eMtateni Mshumayeli. Ithi wasefika uthi wena muntu kaNkulunkulu ubani. Ithi mina yazisho into kaMayelisa yayihamba yodwa maNazaretha. Ithi hayi kulungile asambe nawe siye esontweni nami likhona isonto engisonta ngayo la. Base behamba baye esontweni ilapho yafika hlabeni wahazulwa eyathi mawa umdlule inikeza ithuba ethi kunomuntu othola unkosikazi wami naye ngiyafisa ukumnika ithuba. Yahlabeni wahazulwa yathi mayihlabelela abantu bavuka imimoya nezipholiyane bahlanza izifo babuzana abantu bathi kanti lo moya bakhulunywa ngawo ngesikhathi sikaJesu usekhona yini. Yaphuma lapha isinqamula ngeke sayilanda indaba yayo maNazaretha. Yanqamula angibuyele kweyomlungu owayesuka khona lapha eThekwini. Indaba ilapha eThekwini. Wayesethi hamba nabelungu bephakameni kwakuyisonto kuJulayi. Wafika ombila ithutha nomthunga nokekana nontombi ezimashemshemu. Wafika zushaya zithi laphuma lashona angakwenzanga okulungile. Lo mlungu wayebulale kakhulu amazwe onke. Wafika wayibuka lo mgidi wathi mewubuka wayesefikelwa inyembezi. Wayesethi ngiyaqala ukubuka into ngikhale. Wayisuka lapha eThekwini umlungu wakhaliswa umsebenzi kaShembe. Zushaya lithi laphuma lashona intokazi
zithi mayithatha ivesi zithi uNthando wamaSamariya wakhipha iduku lomlungu wakhala wayesebuza kwabanye wathi uphi umholi walomsebenzi wonke wayesethathwa isendlini emhlophe wayifica inuni ehleli wathi mefika wathi ebuza kuyo njengoba namhlanje inunu iselinda manaZarete thina siyilindele lapha siyilindele ngesobho nephalishi sizoyisusa amazolo asuswa inkosikazi kaMdlule emkhumbane ilela amazolo wena uzowashiya namazolo namhlanje noma uze lana visit ngizobuka abantu uthini usisi ngeke uvisit ngiyobona ubaba uthini ngalomyeni azothi bonke abazokhipha iparishi athi namhlanje imizi yabo ngiyayisindisa athi namhlanje insizwe zabo ngiyayiqeda athi namhlanje konke ukuhlupheka athi abangasebenzi bazosebenza abafundayo bazophasa abangabathola abantwana awubakoti bazobathola ngoba sebengiphuzisa iparishi ngumhambula lensizwa yayikhuleka nakamdlwana ithi sisi somhamba singakanani singangayitshentoni yakakhuleka nakabathwethu ifika kubathethwa singasani izulu sekufika umlungu wakhona wathi imvula iphelile emathalkini yasezulwini nayo lo ndaba yokhulunywa ngelilanga yakhuluma yafika yakhuleka yathi sisi somhamba singakanani yaphuma njengoba izela abathethwa lanikelwa kuShembe nje kwase kuthiwa isekho imvula hawu manaZarete uNkulunkulu esihlangene ngawe indaba enkulu lapha eThekwini hawu yankulu indaba iseThekwini baholi bomsebenzi woNyazi sizoshaya uThando amen sifuna ukumbona ehamba lamabhilidi wawakhomba ngakabi fashion lamabhilidi wathi wonke lamabhilidi awami bathi abelungu uthi awakhe ngani wathi ngoba lonke lebhilidi alikho ibhilidi kuyohamba bekhona isikhathi alikho ibhilidi elingeke libe neNazaretha uthi wonke lamabhilidi awami ilapha City Hall bantwana boNyazi lapha eThekwini bantwana boNyazi sizoshaya uThando kwakuyilapha eCity Hall khona lapha eThekwini uthi ungalozinde sihlezi sabafana simlalele ayilingananga nasemhlabeni usagila somsimbithi uthi ngelilanga yameni iNkosi imenywa amabandla amhlophe abelungu nabamnyama ithi ngase ngiyiphelezela ithi yathi mayisizongena eCity Hall yayisithi babomncane uthi ngathi iNkosi yayisho njalo yayibiza ngeNkosi yasephakameni ungalozinde yona Nkosi ke sikhulele kuyona thina amen eyayinensabo la ineqhubula siyazi kahle ayibonga iNkosi yithi saqala isisho eyihamba ngemoto iContinental eshayelwa left hand side ithi mayikabheka beza sesiyilindile ngamanzi sithi yethi iNkosi njengoba kuthiwa holwethu uNyazi kwaqala thina sathi yethi iNkosi yothi mayifika yehla lapha kabheka bezayo isithaphuna imoto yayo ithi yenuka iNkosi usanda ukuthaphuna imoto yami kwakuyithi lapho manaZarete sihlala lapho ngiyakhumbula ngelinye ilanga ingena ndaba ezitha baba kwabe ndaba ezitha baba phala sabafana ingene inyanga yezulu ifika komagwabhaza nemsakazi nje omagwabhaza no mashezi abakhokhele ngoba ngamehlo labo angibuzwa ngendaba ikona nje phela ukuthi madoda seniyelithi sihle isikhathi kodwa kuningi singangixela khona kuningi singani ngoba sicelile asiro bhange eceleni nathi siyafuna nalincele yakafika into sezulwini yayilandwa umfundisi uNdunakazi eyisalandwa umfundisi uNdunakazi ngaleso sikhathi eyilanda ngaphakathi yangena uphiyano sashaya ufokomthethwa thina siyalazi uphiyano kufika madoda ushaya ufokomthethwa siyayazi indaba ezitha uyazi indaba ezitha qwabe ibhende yafika Mshumayeli yaba lapha ngaphesheya ithi mayifika bephethe ukhahlaguma wensizwa zokhahlaguma siyabazi thina okhahlaguma befika kuleli bandla besona abantu hayi indaba yini ngoba ithi iNkosi ukuqala ngokuhlubuka komuntu kusona itasole zonke into ezenziwa uShembe babesona abanye uyazi indaba ezithi uqwabe abanye babafana ondaba ezidabaleli ibandla bakhulele bona siyabakhumbula weshaya uphiyano olukhulu uprofessor uMthethwa kwafika iband yathi inyanga yezulu namhlanje khona laba abazosishayela-ke ningabhimbi kakhulu nina madoda yasho kanje ngisayikhumbula
base beqala kwasha uNkosi yethu simakade kwakhala okhasha gumbe yayiholo ingalo zinde kwakuthisha phela lo music wefundisa music negeography inkosi inyanga yezulu yayifundisa music negeography ingakho indoda ethize Mshumayeli ingakho indoda ethize yathi mayifika phesheya eyisikhulu ngeke ngisho yayisibuzwa kwathiwa yiliphi ibandla elikhulu elasungulwa eSouth Africa kubuzwa le ndoda yasha amabandla yathi hayi eSouth Africa akhona amaluthela kwathiwa hayi no amaluthela walapha asuka go Martin Luther yathi le ndoda eSouth Africa akhona amaWeseli kwathiwa Luther ngayeka John Wesley kodwa no Church of England angazi uba kanjani eSouth Africa uChurch of England kodwa bakhona uChurch of England yaqala le ndoda yayisidideka basebethi phesheya lalela akubhekela basebeyidlalela bapressa emzini omdala wasephakameni yayisibona idle emhlophe eyibona idle emhlophe iphesheya ikhunduza ngoNkulunkulu wezela kubo ngokuNkulunkulu ongelona izwela kini akakusizi ngalutho ngoba namhla kufanele ushisa impepho ngeke akutshela uba ayazi impepho yayisikhunduza ngoNkulunkulu kwathiwa ubuke lapho uzobokani yayisibona idle emhlophe ekuphakameni okudala yayibona yayizinsimbi ikhali ithi ngeke yawabona amanazareth ephuma engenise eyongena endlini emhlophe enjengamajuba zaqala inyembezi zehla yayisikhumbula lensizwa ukuthi kambe nami ngacelwa khona njengoba sengisho Church of England nawe uzokhumbula uzothi mawusumphika uShembe uzokhumbula angiqedeke ngahle ifuna ukudlula Mshumayeli kodwa ngiyayibamba amasheshidami sebeyafika ithi Shembe le ndoda umlungu yayisuka lapha eThekwini ithi Shembe wena nomholi wale ibona umgido wamakhosazana ithi ngoku bahlomba kumina hayi ithi ubani kalomholi ithi uShembe ithi kanti wena ubani ithi hayi mina ngisithunzana nje ithi Shembe lento wayithatha ithi uthi umnikazi wayo yavela ezulwini yayisuka lapha eThekwini Mshumayeli ithi uthi umnikazi wayo yavela ezulwini ithi le ndoda Shembe uqinisile mawuthi lento yavela ezulwini ngoba ngiyaqala mina ukubona into bese ngifikelwa yinyembezi sengibulele kakhulu umhlaba wonke angaze ngifike lo umsizi kodwa ngithe mangibuka lo mgidi kwafika umsizi lakhaya wayisuka lapha eThekwini uma bangele sithi wona sengigcina ngayo ehamba nongalo zinde uthi wathi mase ephambi kweCity Hall wayesethi baba omncane ithi ngalo zinde baNkosi ithi awumdlulise ngabe phambili ufuna ukubabheka uthi ngalo zinde simalele indaba asikhona ebuhleni ithi ngathi ha kwazwa abazukho eMshumayeli thina simbonile kuManazareth soyishulakela nje ithi ngathi ngabamba umlomo ngathi ha kanti uyawazi lamehla akhe wathi mayingene eCity Hall kwafika iprogram isiphakathi kwasukuma belungu kwasukuma umnyama kukhona yonke uhlobo bama ngenyawo yangena insizwa kaMayingisa zihamba zombili lezinsizwa zikaMayingisa ekwayo kwathiwa kulinde kunabantu basezulwini bayeza kanti izoqhamuka zona ngokuxoxela ngelinye ilanga zangena lezinsizwa zikaMayingisa okwakuthiwa belungu ngeke ziliholele libandla zifica uJohn Dube for her graduation ceremony wabuye walahlisa ubaba omkhulu ithemba wathi khohlwa la bengibafice lapha belungu ziqwale nje lezintaba zakho liyaphela leli bandla wewe naye eshisa ungazi esekhohliwe ukuthi kade exoxela ubaba omkhulu ethi mngani wami kade ngikwi-first ngikwi-congress yokuqala ye-ANC ebisemangawunge bafike bangikhetha bathiwa ngupresident wenkululeko exoxela ubaba omkhulu uJohn Dube ithi ngidlamhlati kaMayingisa hawu mnganami kodwa wena ngeke usayibona leyo nkululeko yobona abalandelayo wayesekhohliwe ngelila kuthemba ngemoto eyevelele ngomfica ubaba omkhulu emile esitobhini ephakameni uphuthumisa ingane iyagula iyakudokotela uNgcobo iphethwe yisisu wayesembona wathi hawu mnganami ngena yangena idlamhlati kaMayingisa ithe mayingena nje emotweni yayibuza ingane iphethwe yini mnganami wasethi awusuzwe ngobani
wathi ngiyizwi ingane yalula wasethi mnganami kwesi awumele eceleni isithola amanzi wasefaka imilo nala mhlanje lowo muntu osafaka wasefaka umuntu wathi phuzise mnganami imoto ingane wayaphuza ingane ithi ingane kuJohn Dube hawu baba isisu sesiphelile ithi hawu mnganami kanti wena unani ithi hayi mnganami bawukutshela ngelila amen wathi lesefika ebusuku uJohn Dube naye sezothi umntwana umfana kana so kwesixoxa angiqedele yasesithi bona ithi mangena kusukuma yonke intima ngenyawo yenza into kaMayikisa beza abafana bakaMayikisa bafike bahlala yayisisho iNkonzo wathi ngasekugcineni wayesethi umphathi wohlelo uzocela ukunikeza uMr SHEMBE wayicabanga ukuthi uMr SHEMBE engathi uNkulunkulu waseAfrika owehlatshelelwa ushinga ethi Afrika vuka ushilo nangu umkhonazi uthi usebuye eMozambique uthi usebuye eSwazini simbonile no Prince waseGhana naye endika buye zibike kuwe nawe wena mzali sisibonele lesile sefikile linda sesiqobodise kuwe ngoba bonke bayibika kuwe umkhulu wena uyibikaphi uyibikaphi yathi sukuma sidineni insizwa kaMayekisa ithi maNazaretha mina ngicela ukuhluka kulomthandazo enizowuthandaza imali ithi ngithandazela lelizwe ukuthi alibe nokuthula ithi balithi ngithandazela lelizwe uthi andibuseke ithi mina owami umthandazo yayikhuluma kutolikwa ngoba engasikhuluma isingisi lensizwe yasezulwini ngisho u1 yayithi kunye ithi mina kutolikwa bezwa belungu begcwele City Hall nabafundisi bamaRoma nabantu abemission begcwele ithi mina ngifuna ukusho umthandazo ohlukile ngithi mina lo Jesu enikhuluma ngayo uma engezalwe lapha eAfrika ngekasize ngalokho hayi ithi wami umthandazo ukuthi lo Jesu enikhuluma ngaye azalwe lapha eAfrika ithi ngoba mengazalwe lapha eAfrika anakusiza thina abantu abamnyama ithi bheka ngoba belungu ngisho bakhona bafika thina sakhe izindlu zotshani sivala ngoNobhadulu okuza kumena ngitshela mase kuphuma inkonzini noBhadulu ithi bafika basifundisa izindlu zodaka nezitini basifundisa izicaba base besakhela okhiye ukuthi lezindlu zakhe zikhiye ithi kodwa bona futhi abelungu ngisho bagcwele City Hall baphinde bahamasaha ukuthi labo okhiya basahele ithi basisize ngalike ingoba into engesiyona yakhe ayikusizi political statement enzima powerful nathesa ngifundiswa zakithi powerful political statement ithi akusizi ithi mina wami umthandazo ukuthi uJesu akazalwe la bengabona ukuthi lo Jesu abaloku bemkhomba eChurch of England uselapha eAfrika wabona zintombi zayi isiteshi sasilapha zehla ngomkhumbi khona lapha eThekwini ezafika kubaba omkhulu zafica ilanga lihleli ngapha inyanga ezilihleli ngapha inkosi ayibusisa selibusile sizakuvala maNazaretha ngoba sizoshaya uThando amen.